قرأ كفار رأي قال آية خرنفا خيستي مال برنيت الري جتش نبي الله نوح أمة ساعتين جي فقلت استغفروا ربكم ربي خيسا أرارما خددا أرارما ربي خيسا بربادا جئني إنه كان غفارا ربي namoota araarama isarra barbaadaniif akkaan araaramaa tahee isiniif araarama yoo isin gartee gaa istighfaara gootanii akkasiin je'eeni jemma yursilis samaa'a yoo istighfaara gootan ammaa siis rabbiin rooba ni erga alaykum isiniif ni ergaa midraaran kasiiral maa'i jechuun ka bishaan hedduu qabu jechaadha rooba bishaan baay'ee qabu isiniif erga jechuu assama'aa kanatti wanni fedhame maali roobaatu irraa fedhame sami'itu isin irra gabbu'a jechuu mitimma wayumdidkum jechuun isin qananiisa bi'amwaalin horii adda addaatii fi wabaniina ilmaan dhiiraatiin isin qananiisa rabbiin yoo isin istighfaara gootan wayaja'al lakum isiniif godha addunyaa warrattuu jannaatiin jannatoota ooyiruulee garaagaraatii fi wayaja'al lakum isiniif godha anhaaran laggeen adda addaa egaa bishaan kun baay'ee barbaachisaadha amma laggeen adda addaa isinii godha amma laa faayidaa istighfaaraa yeroo istighfaara godhatte rabbiin siif araarama taakka lammaffaa irratti immoo rizqiidhaan siif kennaadha egaa roobni isiniif roobaa je'ee nama inni roobaa dhabamee ture yeroo sanitti qabeenyaa fi ilmaan illee rabbiin isinitti cabsaa akkasuma maasis ooyiruulee atakiltii adda addaa isinii godheeti laggeen bishaan jallisii adda addaa maasis isiniif godhaa rabbiin amma edaanuu istighfaarri kuni rizqumaafuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Rakkinuma dhufeefuu baay'ee barbaachisaadha. Maalakum jechuun isin maaluma taatan je'eeni nabiyyallaahi Muhammad. Laa tarjuuna lillaahi kan rabbiin sodaanne waqaaran jechuun sodaa dhugaadhaasan. Kan hin sodaanneef maalii maal taatan jechaadha. Waqad khalaqakum jechuun kan inni isin uume axwaaraniini. Dabare dabareedhaan axwaaran jechuun jijjiirama gartee gaa suuta suutaatiin jechaadha. Jijjiirama addaatiitu ilma namaa kanarra gaala amma. Duraan ulfa ture ulfa sanirraa ni dhalata daa'ima ta'a daa'imummaa sanirraa gara maasis ijoollummaatti gamana dhufa ijoollummaarraa gara dargaggummaatti dhufa dargaggummaarraa gara ga'eessummaatti dhufa ga'eessummaarraa gara jaarsummaadha jechaadha jaarsummaarraa gara dullumaa egaa odoo deemuuti otontoree yookiinis ammoo totorra'a jecha jijjiirama addaati kanatti argamsiisa rabbiin waqad khalaqakum haala inni isin uumeen axwaaraa jechuun daaddaan yeroo yerootti jijjiirama garagaraatiin jechuudha alam taroo jechuun sa isin agartanii yaa ummata jedhama kayfa khalaqa allahu akkatti rabbiin uume saboo isin hin xiinxaltaniisa sabaa samaawaatiin samii torba rabbiin xibaaqan jechuun wal gubbatte jechaadha torban kun laama takka takkaa olitti jechumaa samii torbaatiitu akkasii walii ol jira jechaadha kana uumuun isaatu dandeettii guddaa inni qabu nama agarsiisa jechuudha وجعل القمر يجون جاني قد فيهن يجون سميلة سان كيست نورا إفات إكاجج نورا وغاني في جنة أو وانك أبو جان إفا ملي أو وخي سنجرو يجارا وجعل الشمس يجون أدوني قد إمه سراجا ججون إفا قد أو وك أبو ججو أما أدوني إفا قفا أدون تاني أو أسني دبر ستيجم والله أنبتكم جتشو ربي اسم أومه اسم مغرسه أما إلمنا ماني بني بكالي جتشو لا أكسيمت بكال توران جراتا وعلى فرا ما يروني كامني إلمنا ما جرات سني مكانا جي والله خلقكم جتشو ما بر
أيوة ربي أبا خيسا آدم نؤمي من الأرض يجون أيه لفر بجرا أومي نباتا أيه أوميش أومين سسن أومي ثم يعيدكم جتون سنبودا إسن ديبسا فيها يجون لفمتنا خيستي أرض متنا خيستي إسن ديبسا وكادوتا ويخرجكم جتون إسن باسا إخراجا جتون باس سيسن باسا ما سويا كياما كبريتي سن كيسا يجون أما سورات أها خيست مال منها خلقناكم دچيتنا الرئيس أمني أبا خيسن آدم بجرا أمني وفيها نعيدكم لفمتنا خيست إسن ديبفنا ومنها نخرجكم جتشما لفتنا الرئيس بافنا جيتشارا ونسانما kunis maal ma dandeettii rabbii garsiisa laama. Lafa tanaan addan ba'u ilmi namaa yeroo lubbuun jiru dugda lafaa kanarra jiraata. Jalqabaas lafa tanarraa uumame dugda lafaa gubbaa jiraata. Ni du'aa biyyee tanatti deebi'a ammaas. Isuma tana keessa ammaasis rabbiin guyyaa qiyaamaa baasuu jira jechaadha. Wallaahu ja'ala lakumul arda rabbiin lafa tana dachiirra jiraatan tana isiniif godhee bisaaxan afata isinii godhe jedhe. Isumaa kanatti bal'ise. Duuba lafti tuni yaada kara wiyyaadhaa. Isummaan maali jechuun geemgoo. Geemgoo keessallee luulloo akka gartee gaaqillee lukkuuti. Bocni siidhaa akkas hin jenneeree. Amma sun lafti tun waan guddoo taateef uumama kana hundaaf bakka jirtu sanitti akkuma afa taate jechuudha diriirfamteetuma jirtiif jechaadha. Irra jiraachuun ni mijoofti. Litaslukuu jechuun akka seentaniif jee. Minahaa jechuun lafa tanarraa subulan fijaajan karaalee gurguddaa hunda akka isin seentaniif jechaadha. Amma karaan addunyaa kana gubbatti karaan isfaaltiileen jiraachuun ni'imaa gurguddaadha jechaadha. Yoo karaan jiraate malee namni bakka hajaasaa sanitti dhaquu hin danda'u jechuudha. Kunuu ni'imaa guddaa qaala nuuxni jemma ummata kana gorsee hoggaa isaan gorsa fudhatuu didan rabbi yaa gooftaa kiyya innahum asawni isaan kun na didan amata 950 daawaatti godhe nama 80 fi kan harkate malee ittiin amanne jechuun uummanni. إنهم أصوني إسان كنا ديدا واتبعوا جتشون أردفا يوكين ديما من لم يزده نموت إساف دبلين جل ماله قبين ساتي في وولده إلمون ساتيس إلا خسارة هون قوم ليخن دبلين سن جل ديما أبوتي قبين جل نار كاخوتني أما يرمى هنداو دين كانت نمنك أبساوي أمة دين راغرا قلتو إينيو abbootii qabeenyaati yaan warreen aangoo qaban jechaadha. Ana dhiisaniiti nama gartee horiin isaatii fi ilmoon isaatis kasaaraa malee dabaliniif san jala deemanii wamakaruu jechuun abbootiin qabeenyaa sun ni baasan. Shira xaxammakran kubbaaran shira gurguddaa baasan amantii tana dhabamsiisuuf jechaadha. Waqaaluu ni jaan abbootiin qabeenyaa sun. لا تذرون نجون إيسنا جان آلهتكم ربوت خيسا خأبوتين تيسن قبروا تلتسان إن إيسنا ولا تذرون نجون إيسنا أدت ودن جتشو ود ولا سواعي في ولا يغوث ويعوق يعوق ونسرا نسرفا بلام فيتي أبوتو ملين إيسنا جانيد آمن جانم إسان كن شاني لا نموت شاني أسماء رجال صالحين مقادير تاتي ورين صالح توتات شرك ما نجل كبكة دفته ورين مقاري خنا خيش دانقا دبرودان دفتيان إلا ما إسان كنون دين ورا ربي قبران وديتك سواع لما يغوث به يعوق أفر نسر شنجي شارا قل ما قرت نسر نجو سلا أصل تريساي كنامتي maqaa akkasii qaba jarri isaan kana fa'a keessaa hundisina waan namichi kun jiru jecha jaanii tana walii dhaaman abbootiin qabeenyaa isii tana ummatatti himte jechaadha
وقد أضلوا جتون أبوتين كبنيا سن جل سيا كثيرا جتون نموت يدون جلا جل سيا إيه كبنيا كبني متي جتشاني دعما يوكين هو وقد أضلوا جتوني تابون نخن وانتوني سان كبران آلهان سانيتون نجلسني كثيرا نموت يدو جلسنا كثيرا ولا تزد الظالمين كافر توتا خناف يا رب إدين إلا ضلالا جل وملين إدين فيهم هاي إيسا أبارسة ديبي مو أبارور سلا يا رب كجيج جيه هو الرويان تو تنما خرا وحي إتيم بيخي جانسان ما كنوا أمنني جيجو إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن جئر رب لام إيه أمة خيتر warma madura amane malee kana boodan amanan kana boodan amananii jee rabbii waahidaan itti hime ayatuma quraanaa keessattuu himee jira achi booda akkasitti abaarutti deebi'eenyummaanu mimmaa khaxii'aatihim bisababi khaxii'aatihim jechumma sababa gartee gaabadii isaaniitiif jecha jedha maan tuni zaa'idaan miniin ammoo sababiyyaadha أيه بسبب خطيئاتهم سبب دليل سانيتي أغرقوا جتون طوفان نياتمن فأدخلوا جتون نسين سفمن نارا جتون إبد أما عذابنك أبريد أمة مدوري خيسا ونجرا جتو غرسيسا يعني يا عذاب أبريد خربيني مجرخون أملا ولم يجدوا لهم جتون نسان في أركان من دون الله ربي قدت أنصارا ديقرتوتا tumsitoota isaanii tumsee xuufaana san jalaa baasu hin arkanne jechumma waqaala nuuxun nuuxni jeemaafsis rabbiin subhaanahu wataala rabbi yaa gooftaa kiyya laa tadar jechuun hin dhiisin laa taturk jechuu hin hambisin alal ardi jechuun lafa tana irratti minal kaafiriina kaafirtoota irraa dayyaaraa jechuun tokkollee hin hambisin jechaadha dayyaaraan kun jecha gartee gaa nakiraadhaati waanuma gartee gaa lafa tanarra sossoobu jechuudha. Ilmoo caraata kalee hambisiin jechuudha. Dayyaaraniin kun maalirraa dhufe daara yaduuruu sanirraa dhufe yaan. Waanuma sossoobu tokko lafa tanarratti yaa rabbi hambisiin yookiin immoo dayyaaraan warra mana gadhaabee maatii takkallee yaa rabbi hambisiin jechaadha. إنك يجون أقمتي أتي يا رب إن تذرهم جتوا يسانا بتلفتنا الرت يدلون جلسني عبادك قبر تنك جلس يرقيا ولا يلدوا يجون نما ألن إلا فاجرا نما جلا كفارا جتون كان كفراتي مالي نكون أسرى أسلت أمتك جيلو تاومتي يا ربي أما تنكب بيخ وان فوتشرتي فولا دراتي أكمل بيخ كان جيمين نكون kana maalirraa beekee jechuma rabbiin hime san innahu lan yu'mina min qawmika illaa man qad aamana warra dura amane malee tokkollee hin amanuu akkas je'ee rabbiin ammaasis innummaanuu muuxannaadhaani arki muuxannaanis waa hedduu nama barsiisa amata 950 keessa taa'e jenne laamma saniifuu sallaaleeti abbaan ilmoosaa qabee fideeti laan namicha kana waan fedhe Yoosef tiimellee hin dhagayin anis abbaan kiyya akkanuma naa dhaame atis ilmaan keetiif kana dhaame hadaraa gosummaa jee itti dhaammatee du'a jaan abbaan waan abbaan je ilmoon hin dhiiftu yoo rabbiin gartee gaa rahmata godheef malee akkasitti ummanni gartee jallina walii dhaamaa du'an jaan rabbi ugfirli jechuu yaa gooftaa kiyya naaf araaramii jeemmaas nabiyyallaahinuu wali waalidayya haadha abbaa kiyyaaf araarame haadha abbaan isaa muslimtoota ta'uu barsiisa yaan waliman dakala jechuun nama seenilleef araarame beektiyaa mana kiyya kaseene mu'minan jechuun mu'mina haala ta'een walil mu'miniina mu'mintoota dhiiraatii fi wal mu'minaati jechuun mu'mintoota dubartoota taansaniifis yaa rabbi araaramii walaa tazidi الظالمين kaafirtootaaf ammoo hin ida'in illaa tabaaraa khasaaraa maleen ida'iniif yaa rabbi akkas jee booddee tanaan irraa ba'eegaa akkasin rabbiin xuufaanaan lafarraa dhiqe jechuu isaan hundaa'u akka jiranitti ilmoon takkailleen irraa lafatti nafne
ilmoon xixiqqoonoo hin hafne walaa yaliduu illaa faajiran kaffaaraa jee minummaanu ilmaan mushriktootaa kun duubaree silaa muslimtoota hin jedhamuure kullu mawluudin yuuladu alal fitrate fa'abawaa yuhawwidaani oo yunassiraani oo yumajjisaanii jedhan gamaan haadha abbaatiitu yahudaa godhaa haadha abbaa kiristaanessa malee haadha abbaatiitiitu majuusaa godhaa haadha abbaa waaqeffataa godha malee jalqaba waggaa dhalattu islaamummaarra dhalattii jedhan duuba xiqqoon sunumaa waliin dhumtiree egaa walaa yaliduu illaa faajiran kaffaaraa san ilaama dubbiin xiqqoon tunillee odoo lafatti haftee ni kafarti malee islaamoltu jechuu if dura rabbiin itti himee beeksise jechaadha. Dandeettii rabbiitiin tafsiira suuraa nu asitti xumurre kanatti aansuudhaan suuratul jinni boqonnaa aljinnii qaraanama. Suuratul jinniini ama jinniini suuraa kophatti rabbiin jinniidhaan moggaasemma. Suuratul insaan akkuma juusan ilma namaatiis suuratul insaan jedheen moggaase. Suuratul naasiinis jira warra. Suuratul jinniinis kophaa jira walumaa. Suuratul jinniin kun suuraa madanijaa. Suuraa madiinatti buutee jechaadha. Eeyyuwaa sababnummaan gartee gaawwanna kanaa ta'u ergamaan sallallahu alaihi wasallam xaa'if dhaqaniiti abdi yaaliil ibnu abdi kulaal fa'aa haana gargaaranii waan jedhu qureeshiin itti hammaattee abii xaalibiis du'ee hadijaanis gartee gaa duutee roorroon itti argamte laa sababaa sanitti gartee gaa haanaa gargaaranii je'ee warra xaa'if itti dhaqe maal godhan gabrootaa fi ijoollee fi maraataa faatti gadhiisanii dhagaan tumaa yaaniini achii kasitti dhagaadhaan isaa fi ergamaa fi zayidii haarisaadha waliin dhagaan tuman achii kaanii galan odoo gala deemanuutuuhuu waadi nakli bakka gartee gaa waada nakli jedhamutti salaannitti ga'e achitti salaata seenan jechuudha. Yeroo sani quraana ol fudhatanii qaraan jinniin akkasitti dhageessee jechuudha. Bismillaahi irrahmaani irrahiim jenneeti qaraana qul ji'ati ayyoo rasuulul kariim yaa ergamaa kabajamaa mee ummatatti himi uuxiya ilayya gara kiyyatti waa'ee godhame beeksifni godhame je'iitti himi jee annahu istama'a jechuun annahu sha'anii yookiin dubbii istama'a dhaggeeffatee jira jechuutu gara kiyya waa'ee godhame jee kara waahiitiin beekan malee ergamaan jinnoota san hin agarrela. Annahu istama'a jechuun dubbii ni dhageeffate nafaru minal jinni gareen jinnii irraa ta'e tokko ni dhageeffate faqaaluu jechuun ni ja'an innaa sami'naa akkasinnaa quraana qaruu dhagayanii galanii ummata isaaniitti daawaa godhan innaa sami'naa jechuun nuti ni dhageenye quraanan ajabaa quraana dinqiidhaa quraana ajaa'ibaa tokko dhageenye jaanii dhaqanii ummata isaaniitti himayyaa amma kana rabbiini wanni suuraa tana fideef hikmaan isiidha mushriktoota qureeshii onnachiisuudha silaa isin laa isin quraana fudhachuu diddanii islaamummaa fudhachuu diddanii bira teeysan jinniilleen isin bira amantee kuno daawaan jinniillee geessee isin ammoo gartee gaa bira teeysanii sharriitti godhu jettanii jechuuf jaan yahdii kanama qajeelchu quraanni sun ila rushdi gara qajeellootti kanama yaamu fa'aamannaa bihii akkasi quraana sanitti amannee ja'anii walan nushrika birabbinaa ahadaa kana booda nuti rabbii keenyatti waan tokkollee hin qindeessinu ja'anii ummatatti daawaa godhan wa'annahu ta'aalaa mas jechuma wa'annahu ta'aalaa jechuuni faqaaluuni jammaal jamme wa'annahu ta'aalaa jechuudha rabbiin gartee gaa ol ta'uudhas wa'annahu sha'anii yookiin dubbii ta'aalaa jechuun ol ta'uu saniis amanne fa'aamannaa bihii kanarratti axxafte laamma wa'annahu ta'aalaa jechu fa'aamannaa wa'aamannaa amanne maalitti jechumma bi'annahu ta'aalaa jeddu rabbinaa guddinni rabbii keenya ol ta'uttis amanne mattakhadha jechuun hin godhanne rabbiin saahibatan jaartiin godhanne walaa waladan jechuun ilmoolleen godhanne inni Maryam jaartii rabbiiti warri juu kijiba walaa waladaa ilmoollee Ciisaan ilma rabbiiti warri juu sun kijiba Uzeyri ilma rabbiiti Yahudaan jettu sun kijiba
الملائكة بنات الله جت مشركتون قريشيتي خجبة dhugaan ilmoo rabbiiti jette oromoonis kijiba waaqeffattoota faakas ja'a kijiba sunis rabbiin ilmoon qabu waannahu kaana ammaasis waannahu kaana jechuun dhugumatti maasni tahee yaquulu kaju safiihunaa jechuun safiihunaa jechuun gawwaan keenya jedhan ammalaa jinnoonni gawwaan kun eenyu ibliisi jedhan ibliis jinniirraayi waannahu kaana yaquulu safiihunaa gawwaan keenya jechuu ture alallaahi rabbi irratti shaxaxaa jechuun dubbii dhugaarraa fagoo kijiba rabbi irratti uumuu ture jechaadha waannaa zanannaa jechuun nuti immoo ni seene allan taquulal insu wal jinnu insii fi jinniinis ilmi namaatii fi jinniinis hin jettuu nutti fakkaatee duraan alallaahi rabbi irratti kadiban kijiban jettu وما دعاتي مجرني نتفكرت ملء دعامتي دبين وأنه كان يجون وأنه دبي كان نتي رجال نمون من الإنس يجون المان مراته يعوذون يجون خطيف من تان برجال من الجن نموت غرتيغا ديروتا جني راتين خطيف من جتشارا أيوة فزادوهم جنون نخن أيه ديروتا المان نما سنيف ندبلن rahaqaa jechuun sodaa dabalan daranuu eegarte isaaniin tikfamanii mitire namoonni insi irraa taantu dhiirota jinnii irraa ta'etti maganfata saniin tikfama nu eegi jedheetti maganfata sababaa saniin fazaaduuhum jechuu jinnoonni kun warra isaaniin tikfamu sanitti dabalan rahaqaa jechuun sodaa bucbuccee daranuutti darban jechaadha yookiin hoo fazaaduuhum jechuun insiin dhiironni insiidhaa kunni dabalan jinnii saniif rahaqaa jechuun jeegnummaa ilmaa daranuu dabalan sa edaanutti ni gabbaramnaa egaa nuti edaanuu gartee egaa ilmaan namaa kana nuutu eegu jira nuuni maganfatu jiranii miti ja'anii daranuu gartee egaa jallina keessatti gootummaa dabalatan jechaadha wa'annahum zannuu jedhan ammaasiis deebi'anii amma gaa ilmi namaa dhuga jinniidhaan maganfatuun beekama inni kuhaanni taa'ee ummata jallisu sun inni seerii hojjetee ummata jallisu sun inni wantoota adda addaa qalee dhiiga gannaqee jinnoota yaamu sun jinnootuma gabbaruutti jira beekamaadha ammaasiis aadaa ummata jaahiliyyaadhaa ka qureeshiitis ta'ee keenyaas ni qaba waan san ganda haarawa tokko lafa haarawa tokko ogaa qubate yaa awliyaa lafa tanaa nu tiksi yaayyaan nu eegi amma namnummaan keenyaa wani fayyadama yaa awliyaa lafa tanaa dhokataa mul'ataa nu eegii ja'a amma fakkee hoggaa dhaqee lafa takka lafa haaraa hoggaa qabatu akkas ja'a jechuun awliyaa lafa tanaa dhokataa kajuu sun dhokataan jinni jaan mul'ataa kan isaan jedhan sun ilma namaati aw shariifii fi aw jimjimii fi aw maal saniin bakka sanitti maasiif deebi'aniiti qismaddaal jedhanii waan muranfaa qabdi laamu waan adda addaa gorraan qismaddaal sanis fuudheetti fiixasaa kanarraa kukkutee gara afranitti darba jinni gabbaru jira oggusuma oggusee akkas godhula isaantu guurataadha jaraatiitu fudhata jee akkasi gamaa gamanatti facaasaa fi hunqaa akaawee faa facaasan maasiis waan hedduu hojjetaa bara ilmi namaa garuu immoo hoggaa laaltu ni salaata akkasuma walii waan biraa gabbara jechaadha wal keessa makuu jechuudha وأنهم ظنوا جأنما جنون الناس وأنهم جتون سانسون أي نموني جني راتي إنسي راتي سون ظنوا جتون يادا حسبوا جتو كما ظننتم جتون كويس يادا سنت يادا الله يبعث الله ربي نكاسو أحدا نمت كل إيجاد إبود ربي نكاسو جتو سياني نموني إنسي راتي سونيس أكما قرتي نموت جني راتي akkuma keenyatti rabbiin nama du'e kanarraa tokkolleen kaasuu jechuu seehanii akkas yaaduu turan jechaadha. Wa'annaa jechuun nuti jedhan ammaasiis jinnoonni. Lamasna samaa jechuun samii ni dhaqqabne samii ol baane yookiin ammoo gartee xalabnaa hayyee ni barbaanne gara samii ol ba'uudha. Hojjetnaa samii sanni garre mul'ate jechuun tani guutamte garre harasan shadiidaniini. Waardiyaa cima hayyee eegmaya cima fi washuubaa jechuun qaanqee ibiddaa yookiin furguggee
taguutamte garree jechuudha. Dubbiin gartee karaan ni cufamee jechaadha. Eeguma yaatiitu ammaate amma eega quraanni bu'ee galee booda karaan itti cufame jechuudha isaanumaa. Kana garreeti gaddeebinee barbaanne wa'annaa kunnaa naquudu jechuun nuti taa'uu turre minaa samii tanarraa maqaa'ida jechuun bakka teessu maalis samii jedhama dhaggeeffatuudhaaf waan malaayikaan waliin haasoftu waxii waan itti kenname ajaja rabbiin itti kenne malaayikaan duumessa keessa gabbuutee walitti himti isa kana fa'aa dhaggeeffatanii achii hatanii fidanii kuhaanatti darbu jechaadha. Amma sun hundi ni ta'uu diddee فمن يستمع الآن يجون نمني أرمو أولديمي أجيفتيان يجد له يجون لبوسات يركا شهاب الرصدا كانكي قب فمتو تاتيت ما إسا يجون فرقوكي غرتيغا urjii ramma gartee gaa kaafamtee darbamtee lafaayina mafuutu sanuma fitti harkaa asiin ol deemuun hin danda'amu jechaadha. Wa'annaa laa nadiri nuti hin beekne nuuf hin gallee jaan jennoonni. Asharruun urii jechuun hamtuun fedhamuu fi biman filarudi warreen lafa keessatti hamtuun fedhamuu fi am araada biim rabbuum rashada rabbiin isaanii qajeelloo yookiin kheyriitti fedhu nuuf hin gallee yeroo san ayyee achi akkasi gaddeebine maaltu maal ta'e jennee lafa keessa odoo barbaannu nabi muhammadii quraana qara'u dhufneedha magaalaa. Achi tana wannummaan karaan akka kotorbaantii namaattee eegamteefu dubbiin tanaan nu galtee jaaniitti hojjiran amma. Wa'annaa minna saalihuuna nurraa warreen gaggaariinis ni jiru jinnootarraa waminnaa duuna daalika nurraa warri gaggaariin ta'inis ni jiru. Kunnaa ni taanee nuti xaraa'iqa qidadaa warreen karaa hedduu nutummaanuu firqaa qabnaa jaan. Wa'annaa zanannaa jechuun wa'annaa eeqannaa jechuun nuti ni yaqqansine ni beeknee allan nuujizallaa rabbi dadhabsiisuu dhabuu keenya rabbi duraa bahuu dhabuu keenya fidhardi lafa tana keessatti walan nuujizahuu jechuun rabbi dadhabsiisuu dhabuu keenya rabbi duraa bahuu dhabuu keenya beeknee haraban jechuun dheeysineetis rabbi jalaan baanu tanaan nu galee wa'annaa nuti lammaa samiina ludaa ugaa qajeelloo dhageenyu. آمنا بي كجلو سنتامني فمن يؤمن نمني أماني ربي يا ربي ساتنا مني أماني فلا يخاف إن صدات جرج إمور دعاء تجمو تاني ولام أفان عربي سرت بي خنجة ما يسان كن وما سورة بلا خير آية بلا خير ستي أنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى جانا منا وعيسى دبني موسى إيجا موسى تكتابه فمن أجيني جاني تيمان جتشالا فلا يخاف يجون إن صداتو نمني ربي ساتي أماني إن صداتو بخسا تلتو إنك أبو دراي الرسوفي ولا رحقا همتو إني نجة إرت إداو يجم كل ما نمال جب ظلمي خيري أتوجه تسدراي الرسوني ظلمي لا همتو أتنوجة سرت دبلوني سماسي ظلمي لا نمني ربي ساتي أماني فلا يخاف صداتو بخسا خيري إسا درا إرسو في ولا راك آية نمتو إن نجتين التي دبلو سين صدات ويتشارا أكس جان أما اللي قد تفوفا جيتشسانيتي نتي أرافا مو أسوات تناونا وروان دقيم فيدم ربنا وابدو درسي تيني تارانتنا أسمت بالله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة